kulang pangarauna. So ngoni penaboy tarpatu pahami. Pinopar nuputta si Rajoluan. Tuhat tama na mamaso. Gudang mabinasuna. Matutu. Oras. Kita abang tua, abang udah. Bemba sa ubasa tami. Abang pada nami. Abang udah yang mana minta datang gabi abang udah. Aksi bulbulu ini masalo dong. Aksi bulbulu. Abang udah minta. Amang pergual para kuci. Ala na yung pasahato si dua naim ha mitulong at tubo nami. Bay ma edena ay bulbulon. Maju Paniaran, Paniaran. Paniaran maju, Inata. Paniaran maju. Benar. Urut dia, maju semua biar cepat dapat, Iya. Iya. Biar cepat dapat, iya. Gurut. Jalo. Iya. Jalo terus, unang iba dua berjalan. Jalo. Lea mainan. Dos rohata. Mau lihat ma, di hamuna dong tubuh nami emang tuan nami si hotang. Gabi. Di hamuna mang tuan nami nang tuan nami. Asar pak maju si Rajolo anon. Bubereng hami, ngasong anon maju hambu sawati si Rajolo si hotang on. Bubeni non asa barhusi cuma hita. Pajo mang pergual berkuci. Kodang hata so fisik. Asa barhusi jo hami. Boharo pemaju hor si Rajolo anon. Baik, baik. Bayi maju. Sabar. Musik. Sabar. Ayo. Iya, Barhuse. Iya. Horas. Ruhani mundur. Horas. Satawi Abang udah. Dang pesta na pangulihon anak kita. Satawi dah molo au tigas doa sebagai kedua bidang adat. Satawi hita jalo ma amang udah hasahatan nai. Bahatahu mata mau lihat. Jadi songoni abang udah. Pahok matuhami asa dihokami nabi nasa muna. Mau lihat ma dia matuan nami. Gabi. Dang na pola marsia jarak kita. Gabi. Sulia kan na ulina ringat do na taulah. Gabi. Di hamuna matuan nami. Gabi. Do kat tubuh nami. Poha, along nohono muna molodang sa ujalo hami. Mau lihat ma di hamu di hitan namar donga tubuh si raja ulun. Imala si rohan nami di partikenon. Talubawi papara di raja si godang ulu si hotang napa hoton. Ulau pertayang bolon seluruh Indonesia nang hot tu dunia. Raja nami di hitan namar donga tubuh. Lasma rohan nami. Talubawi nabi nasa muna. Talubawi di tamiang muna. Dohoron nai masongon nai dok ni na tua. Titinati nopa mahotang di pangarahuna. Songon ibe. Na boy masa tamu tu hami ko hami las rohan nami. Di tamiang nami. Marliba gada ma di hamu. Apa nami. Bapa udah nami nama hot tu hami. Songon ibe bapa tua. Pinasaan ma tu hamuna. Goki magodang ta. Mau lihat ma di tuan, mau lihat ma di hamuna di hitan na marang-marang isi razolowan. Amang permusuh nami. Tinawe tiol binama tu penahatan. Baik ma, godang si tio las barong ma tu hasatan. Horas. Oke. Udul mahamuna akamang udah nami diinganan.
Jadi tong ma hita jong-jong di sos panitia. Aduh, hita nama marangi dan panitia. Hita nama diatur marangi ma jong-jong tempat minta di duduk. son. Nama nomu amang boruta si majutak. Ngabe? Sia jolo oma amang boru nami. Dihita poparan yo putar raja si gudang ulu si hotang. Baik naros siap portibion. Doho sedunia lumobi akka uluan nami. DPP, DPC, DPD, ijolo hita saluhuna. O pesta ni si hotang. Dan pesta ni panitia. Sudah hita tujolo. Dia roroni amang borut tasi majutak. Ujol hita. Lumawi ketua umum, ketua DPD seluruhnya yang hadir. Hupang Idohami, hujolo hita doh ketua DPC. Roy Tatuson. Dohot akahanggi nami narosya luar kota. Naradi di pesta tahun. Tajalo haroroni amang boruta si majutak situlu sadaina. Ijolo ma ketua umum. Maruruk matu ketua DPD dohot DPC. Hupang idohami mai dohot hormat. Buhari amang boru nami. Hita. Jadi Romai Tatuson. Roy Tatu julu. Buhari amang boru nami. Tes. Dihita. Dohot akabaniaran nami. Roy Tatuson. Asa masuk kita. Baniaran. Indonesia, Medan, Dohot, daerah-daerah asing, Sudah hita. seluruh Indonesia masuklah kita. Seluruh paparan seluruh revolusi otak. Horas. Oke. Sudah kita si majutak di sana sadaina, Horas. asa udur kita masuk. Horas coba horas. Pak Horas coba horas. Pasok coy pasok. Horas. Jadi moloon pesta ni si godang ulu si hotang doda. Pesta ni si godang ulu. Sudah hita tajalo harone amang boru tate. Ido. Alai molo boy akan natumu ama di jolo termasuk dohot ketua umum songoni nang ketua pelaksana dohot ketua KDPD. Alai yang goot si pesta ni si godang ulu si hotang. Bohamang boru. Ay wasa sursaru launon. Ay wasa komar putu-putu ison. Ini pesta, bukan acara foto-foto. Ya, bukan acara foto-foto ya. Nasian sektor-sektor Kota Medan, Dulu, sebentar. nasian Sebentar. provinsi, nasian Indonesia, asarapita, lao pasahaton tortorta. Buha dia mamang boru nami. Gabe tulang. Satawi dia mamang boru. Songono man teknisna. Marsi berengak kita. Molo hita manortor di tempat. Dak pola hita manoba amang boru tahun. Alai di narona sida hita manortor. Sudia nuk kita tusan. Hadap ke sana.
Amang borut taman no kusadung ijalak kita teh. Songoni mata bain. Ngaradi hita? Adong dobe? Oke. Jadi dung sahatan non amang boruta mudur hita mudur meh hita tusan ge bisa ngono mabar jongjong tak. Marsia duba-duba mah hita amang borutan no kusan. Anod do hita marsi jala kada. Oh lo, hita isa bule sia munoda. Oke. Oke. Amang boru na basa. Nungaradi kami manomu-nomu haroromu na ditongan ibagas nami na berapang na marjualon. Gabe tulang. Dihamu parmusi nami bain na hupartusi. Horas dihamu. Oke. Jadi nabar julu sahali horas madihamu amang boru nami pinoparnina boru nami si majutak si tulu sadaina. Horas tulang. Si hatahonon nami dinong bongot tamu di gokod doho di jojo nami apang parsuhian sulup menagabi panuhatan. Dinarohamu di gokod jojo nami madapoto kami. Horas hula-hula nasi hotang horas berena si majutak si tulu sadaina. Marhitei adara so tau duti akau lota awang boru nauli basa nauli lagu. Takas doi nang pehatani oppu margan amadok. Alai saya dong do marjunjungan na pinukani akau putei ima marhite punguan nani rahut ni akau punguan. Di bangido rohanami. Asa marjojor ma ketua ni amang boru nami Joni Andi jolo oku berek kami. Ketua se-Indonesia DPW doho Kota Medan isomma asa hubek kami tong nang ketua nami songoni nang dison ima pangiduan nami hupangidu kami ma songoni dohot hormat jala marsia dopan nang ketua nami be ketua se Indonesia halo oke ketua se Indonesia ketua se Indonesia teh ketua DPW atau DPC Kota Medan. Oke. Jadi ngawi amang boru saya dunia kamu sudah amang boru di hami ala yang guna dirahut ni punguan ido tanggana dohru unamang boru dah
satikos na niyan akamang boru amang boru dang namang ajar yaw ay na ikodoho do akan na boru kudiso unang ipatinggal hukom mo akan na boruki oke abe asa mardala partikian amang boru partikian ok kupasahat tuamu kupasahat tami matuhamu partikianon kupasahat tami partikian tu amang boru nami si majutak lihat jomeki labatan na amang boru na uli basa kuliah kami tu kiwamu hamu manamar siaturan ati adong na law si dohonomu lihat kamu jo sonnai satu Mike Neoma Mike adong domik amang boru Adong. nah hurang kuat do suara mi tate baik mak Jadi mau lihat tema di Tuhan, mau lihat tema di tasaluhna. Horas tulang, horas kami amang baru muna sonare. Si majutak si tolu sadaina, gawe ro madohoti pesta pertangyangan bolon ni si hotang se Indonesia. mau lihat amang boru Tulang nami si hotang Indonesia. Jadi ala di Bangido tulang nakin asa jongjong pengurus nunga jongjong be pengurus jala doho aka toko-toko si majutak selu mau lihat sadena malah boku samang boru narong di Medan di Bagasa Tikion tulang. gawe Jadi ala disodo ketua umum dos niroha mau margatianan nodo ketua umum kota Medan do ketua umum Indonesia na naik pasato nakahata siap penasehat sada perjun main penasehat ni pasa amatu penasehat mau lihat mari hita mau lihat mari tuata nunga rohami simbajuta beremuna gawe amang boru nas rohanami were kami sudah perlu paham menitulangi so karena semangat do puji Tuhan mudah-mudahan di hari nauli hari narengganon anggia ma saya merdame sonak kita termasuk memahami siat simajutak mau lihat amang boru amin do nami ma sa ni solo ma sa matubotian sa taulahon pertangyanganon nabolonon seluruh Indonesia saya sama tuang kabian satu perhorasan ultima kita baidongan ni pasa ama tu Medan atau Nauli, mau lihat mari Tuhan ta horas matulang. horas makamang boru na boru Tulang na burju. Hami si majutak si tolu sadaina. Naro sian mewakili sude seluruh Indonesia. mau lihat amang boru Pasahaton. Las ni rohanami tu tulang tu sude hamu dison nama bain pesta pertang yang ngebulun. Si Gudang Ulu si Hotang seluruh Indonesia. Tulang tungala pas do rohanami, las rohanami damat dohoti pestaon di payuti hutami rusian naking nunga denggan di baik kamu tulang. Jadi ala nilas rohanami tong do huwa kami siluan nami tulang. No hosongod dalan nami madok moleate tu tulang. Jo martangya kami tu debata asa tong di pasu-pasu hita di namangula silot di bahasa sadarion. Tujulan nope tung sama tutu sudena akap ahata ulota saya di patulus tuhat tamai sahatu na negro ita baik Gabi. kadongan sa Medan. Yes. Maulia tema di tuata, maulia tema di hita saluhudna. Dison rodo hami digokon nitulangi tuhami ima di namar lasin roha hita sadarion
ima di acara pesta pertangyangan si Hotang Partang yang seluruh ngebulu namang boru. pertangyangan bolon merasa bangga do hami di tulang namion rodo tulang itu jabu lau mengokot ikon rodo hamu paling tidak inat 300 salak jadi nggak taberek dan sampai pe 300 salak 200 tapi, sia polisi mamang boru. Mau lihat udut titik mamang boru. tapi na marlas ni roa lobi dosian 1000 halak Oh lo. lima di pestaon semoga pestaon berjalan dengan lancar memang tabodo tulang si otagon bolo ka adong na masa itor hadir do tulang si otan bolo adong na masa di abang guru muda si majutak Gebi. jadi dohonon watu abuna selamat ma pestaon dimulai nakin satu ujung nanon boy hitam mardalan dengan nah, jadi adong do si lua sian kota Madia Medan khusus kota Madia Medan so sadia pe nabahami papugu lasma rohamuna anon manjalo botima sian hami kota Madia Medan horas badi hita Ido. Adong do mamang boru si tahun omu. Buat tulang, langsung memahami pasahaton tupak nami manang na bohado. Silua nami, Songono mata bae namang boru do serata. Jumulu ma dia lusi sahalak siak kami. oh, Baru tak pola beno terpasa tamu matu pak munai ima tor tasaluta sesuai do aka partikian do serohata sesuai do partikian alana jam sada tepat harus do hita mangisiak kasih ubion langsung dia lusi duk saya dia lusi kami dia mola teok kami baru pas tahu mah manor terhita ima tu pak muna oke. Mau lihat mak di hamu poparan ni na boru nami boru sobo sihon si majutak si tulus adaina tunglas dorohan nami amang boru di haroro muna rodo hamu sian pungan na boloni sian pusat sian se Indonesia suang songoni rodo hamu sian wilayah do kota Madia Medan marlas ni roha do hami di jupak kamu amang boru na boru alai songon na ni amang boru nakin Roma hamu 300 salak dang namoru holong ni poparani na boru nami tumargasi hotang dang boy goki hamu udangan nami amang boru Daong hodo holong ate. ngiroha nami tulang. Jadi memang arop dor haku lam togudo holong muna tu hame tulang muna jadi ringkas kamu amang boru mulu diudang ka tulang munai di kota Madia Medanon ate amang boru ima harapan nami jala amang boru di kesempatan nadingganon songot tulang muna hame sailam tudinggan-dinggan nama poparan ni na boru nami na gabi mardus ni roha mahamu totong amang boru tudulu tuturuan mulutung pedong aka perbedaan pendapat inumur 2 homai akka nauli na dinggani ma taulahon sadaro hata asalam martabataba pasu-pasu ni amat tarebata imatang yang nami tuhamu tutuhata amang boru asalam tugu persada muna poparan ni na boru nami jadi di siala haroro muna di rokok kamu di bawah kamu aka si palas roha mau lihat emang amang boru di pasah roha nami tuhamu atas nama sude poparan ni raja si godang ulu si hotang dohot boruna mau lihat emang horas ma di hita salutna horas ma Adong dope hita mana bayi nggak cukup sisada hata mahita teh hata nike dua umumnya teh sisada hata mahita dah molo nalau majalo ona mang boru itor au ma di julu hubereng kopaknya kamang boru nami pita magodang namang boru asa marudut aka ulota adong dua nob mabaino nami mabahoni di hata ni ada di tua mang boru nami Mau lihat tulang. Roma johamu di sonda mabuan
silua dijulu Ijuluan, dijulu ijulu mak. Jadi iterodo hamu majaloon. jadi tulang Gabi, adrak saujalo hami godang nami perlu apalotik babon nami cerita ni sidua namion gabi amang baru. Manangi mahami jalan mabigi. hubay kami di bagas ni tobu na tonggi asa tonggi nian ngulu nami ala netang yang mu di pasu-pasu Tuhani Imma tutu. dohot bulungna na lomak asa lomak pacarian nami tujuluanon di pasu-pasu Tuhan lam tabba akka pasu-pasu di hami amang baru muna tulang Gabi, songon ede si maju tak situ lusada inai nong gudang jenderal lemutaba mana jenderal tujulan tulang gabi. pengusaha lem sukses jadi sukses dia pion tulang siluan namion las marohamu maletuk pesang na belok hon ay gudang leda kulu jangarong na lurus tulang tebune baje ima jorwa tulang alai omma uas ni rohanami mangido pasu-pasu tu hamu di pabainan ni hami sudah si maju tak situ lusadaina Mauliate malah Mulai fokus sa amang baru. Jakarta, Pakai tiki simpel padat. nasian sektor-sektor doh pribadi-pribadi doh kota Medan ngapunguison sudah tulang Gabi amang jadi baru. asa kupasahat kami baik kau majo godangi permus bodoh baik kami lagu si maju tak tulisan itu lang Ido bainommu, ido bainommu. baik kamu jo Nah. mana ini artis yang dari Jakarta ini Itor tapahisa disaluhut hita namargoar tulang nasi hotang manortor petapahisa tabereng tiki sedia mami perjoloro tulang tu dia masa sedia maharoro mamang boru fusi mahami baim mah na udur ba ita masa aton na udur ba ita Jowo mah
tulang tay. Pasangan itu lagi ya. 5 juta anak bayi dua doi, setua soma dipilih. Siahamai anak siahani, bayi doru tak gauli. 5 juta tahe, naung gabe doi, semeruni raja si otangi. Todo marangai salama merunai, merdau sidang buku tabu. Merdau pada panggoa ramai, nama ngala perusi hotangi. Imaruan si gupar, hutan si nosornai. Sintang bukan pai dua doi, nama ngala perua-ruani. Nama nopang terupang gala-gala, imamuta nasi noserni si pai dongai. Tuta bulu mai anak siap pudani, nama ngala paribandari. Oruna Horas, horas. pembayi cobi siraiti, nasi aluat maromi. Horas amang baru. Adong dope sidohono mo amang baru. Di amang baru nami si majutak. Ake, ay gurang do bereng kan itu tuai son. Arong do pe nasing. Arong doang musi anggota dewa ku bereng. Ada mau bilang. Siat mabang idua namang baru. Oke, oke. Jadi mau lihat madihamu akada tulang kami, terutama si Raja Uluan doho dia kana tulang kami. Gabi amang baru. Nunga sahat kami disikat ni poguni alamamu, jala hupa sahat kami songo parbui ni holong kami namar tulangi, namar na tulangi. Dihamu tulang na basah, molutuk songo ni dope na boy hupa sahat kami asa dohono nami matok song katani na tua-tua. Asa titim matong na tinopa golang-golak pangarahut na. Molutuk songo ni dope tulang na basa na boy hupa sahat kami. Las marohamo tuhatama namanggohi pasu-pasu na. Matutu. Alamar hiti itu waktu ujungan nami ma tortor rami inama tulang. Unang joujungi adok sidohonon nami. Mau lihat hupa Lihat sahat kami tulang itu mu tulang. makatai dah. Oke. Oke. Mau lihat tema di amatan nomor 2 di Bata, mau lihat tema nang di Parpungwata di pesta partang yang ngabulun. Ima pesta ni tulang muna raja si godang ulu si hotang nasangap nagabi nahu pamasahami di arinauli na dinggan no di tau para sianon. Ima tulang muna si hotang. Dakolam majalo huboto hami amang boru. Alai adong majalo adong mangalian. Asa posrohan ya kamang boru nami. Bapak nami dohot aka ketua nih uluan nih aka punguan nih si godang ulu si hotang ma. Poparan yo pun nami nasangap nagabi makatahoni tuhamu bere nami dah. Mau lihat itu Dihamu tulang. ketua umum manang seksi adat Dewan Pakar, abang, ketua umum seksi adat Dewan Pakar, ngau hatahon nakingani, adong do nalau si pasahaton nami maredupok kamu amang boru nami, mabalo sinauli nadinggan napi nasahak muna, alai ala nadirahu ni punguani, dohot hami di sosudi, dijuh ketua umum nami on, dohot aka Dewan Pakar Dewan Penasehat nami seksi adat, upasahat kami ma tu ketua nalaho makatahoni pinasaha maketua umum ido oke asa ato pate amang boru na uli basa Gabi tulang. dus do tako na do unang uli na unena doho denggan na hujalo hami do ya keperbuni holong na pinasaha mi ima aka pasu-pasu nasihat di bata atong amang boru pasahaton nami do tuhamu ima marhite ulus hatani adati nahu berena gudang na amang boru obat lebar alaniaha asa obegi hamu amang boru alaniaha asa obat lebar tulu dohamu nahu boto hami tubuni naboru nami
Paopat ibebere nami natu sirait. Opak lebar mah hupasahat tami. Molotuk pe naopati hupasahat tami. Naung sudima hamu dapotan ulus. Tuhan debatama namang ulus ibadah doh todimu. Buhamang baru. Emma tutu. Buhamang baru. Nauli na denggan pangaleon itulangi. Buhamang baru. Terhujulu mabek kamu natu naopati. Jadi nak kenik sesuai petunjuk ni Angginiba, Perjolo Ketua Jakarta, Ketua Medan, kemudian Ketua Indonesia, Ketua Medan, kemudian penasehat Sian Indonesia. Sata bijo ditulang nami terlalu ngambil di hamu ka bapakku ka abaku. Molo na huatu si molo ulos si tulang tak si hotang. I hasahatan na tumardab si tobuk dot utabulu. Dot boru. I mana upati kami majalah horas. Amang boru. Ulah hakku sahalinai malabok pusok ko amang boruku saluhuna. Ia si pasahaton nami hutubuni na boru nami sobosihon. Siakangan sipai dua, sipai tulu dohot boruna. Ido hata nami amang boru. Marsiatura amang boru nami. Ngabe? Ketua, tu ketua Nisi Indonesia, tu ketua umum. Daw, ku ketua umum, bu ketua umum. Laos amang boru do sito bukna. Isi masyakangan. Oke. Oke, oma. Doho nyonya, tu dia ma, tu sona teh, sapasang, oke, nyon, ketua kota Medan, nyon tu son, oke, boru naking dia, boru naking ane, boru muna. Dia tulang na burju. Unang gabi sige kami no nakabere-bere mo naon. Wala. Bere mo naon. So kono makon sa dati hita na karungat tubo. Tapi kejo. Unang gabi ka hita sa juta sulu sa dinon. Taingot. Puda niyo puta si buruhot subu si buruhot angi. Bayi to ngasay bo ka tulak taon. Unang gabi marbeda ita sugot. To ho man ay dokon ni anakku nakingan. Si pajala ulos sa tulang namin sa hotang. Anak ni opung nami puro hotang istulu sa dene ido. Berdaup si topok kuda bulu. So nama konsep na. Alanung ari sa lengkap saluna siya berdaup si topok kuda bulu. Nama jalo sa berdaup ketua pesasik sa Medan. Nama jalo sa si topok berdaup si roham rohatu si topok sa Medan non. Ngai son papa tua. Nama jalo sa kuta bulu, ala kebetulan di sodo kok ketua 5 juta sa Indonesia. Ima sa kuta bulu. So ngani mara itu laku. So ngatu buru muna buru sirai da buru cui, baru siroh haida dia maka buru namin da buru sirai tinuang. Ngabe tula amang boru. Ima konsema. Begiaw amang boruku begiaw. Huju hamido pinoparni na boru namin nakis sada-sada. Ho mamang atur ho namang boru ido hatakku. Jadi ngasih ko beo namang boru. Ungabe unang adong akapanol solion. Ate unang adong si pikiran dihita. Amang boru, dihang boru nami. Hodo nakin tordamunay. Ngajong-jong bedison, alay hami tulang muna, aladong nakipakadan nami, do sirohan nami. Bol adong do uluan nyawang boru nami 5 juta sitol sa nasian Indonesia. Sada matu nasida panggonggom ni amang boru nami punganinon. Alay na tulunay hodo bahaton nami. Do sada boru na opat. Ido panginon nami, ala uluan do nuwan amang boru nami dison. Ala roro mana? Imala sirohan nami katulang muna. Ati do sudah kedua dah. Ido kedua ino. So ni amang boru. Kalau tamu babar jong-jong na, aku ketuaan, ho do di ketua, asal dari dah.
Mardau sitobuk hutabuli ko jong di son. Asa dong hotana. Anggo baba abang borukon ho manua tutulangna. Pahotoni. Yang baru, sadanai. Hutabulu. Ima bu, poma. Ngabe kahok be. Sada ki ketua abang Bapak Diba. Mardaup itor langsung Mardaup sitobuk hutabulu jong di son. Tapi donga tubuh hutabulu mola dong dope na kira-kira na boy di son unang semau di bola-bola. Patad dahon aku arhuluhut si majutak. Aku anggota itu lakon doa di praksi Gerindra. Jadi artinya mola dong dope na hutuaun senior hu silakan. Aku dang nahu pangidon na keng roson hutabulu. Dah. Holo. Amang Boru. Amang Boru. Jadi satabi madihamu tulaku na tulaku saluhutna. Jadi ala dok pangiduan ni anak komo ibeberem martinangi marbinigi mamata martua debata jala di pasau toma tuarina naing roh kebetulan di son nanaing calon ketua umum Parsadasi Maju Taksi Tolusadena Kota Medan si hol rohana naing ulo sammo jalan abudari na dikomunikasi honi tuda tulaku songoni masya kami yana komuna Rade dohami Amang Boru. Baik kamu matuju lo sudi. Rade dohami Amang Boru. Sudi rade hami. Baik. Calon ketua. Lian ulus sih, lian ulus. Ngabe siapa? Parade. Atau kena nom mahita marsi jalangan. Om Matuson. Tuson. Ini satu pasang. Ini ke sini. Yang mana pasangannya ini? Oh, kamu tok tusan doamu. Ini. Oke. Hotu calon ketua umum. Saranai. Isi dope. Masuk. Adong dope. Ngasih kop. Oke. Tapi dia tulang nami. Sabutulang awatur hami alai. Dos marohata hita dong atubuku na ibedanon. Unang adong bermasalah. Ngai jolo ditulak tangai pangido hita sasada kompak. Sada hita poparan dio puta sobo sihon. Boru hotang. Hita semua saudara. Jadi berkamu mau ada tuang ngapas besok anon. Unang bedongan nonaha. Kamu permedan doang, kau yang Jakarta dong. Ate ngapas be. Apa iba to? Unang ka bedong masalah habis nonon. Sianu ina. Itu to. Nungabi Amang Boru dangi. Sada maruhamo. Jadi bereng bema pasangan nada. Mau lihat tema dia mata nomor 2 di Bata. Diari naulina dengganon rodo Amang Boru nami, poparanina Boru nami. Sobosi hosi maju taksi tulus adaina. Mada foto kami di pesta partang yang ngabulun nami. Nama doksi sadatangnya kami. Asa adong dapat hasa daun. Lumubi ma di poparan nina Boru nami si maju taksi tulus adaina. Amang Boru na uli basah. Pangi dua muna huoloi hami makoron hasa daun madihamu. Asa martahuak mamanu mirasi altong di bukulan ni rumah gorga. Di pertangyangan bulun di tulang muna marga si hotang. Roma hami. Matanya ribistarmu. Pasahaton uluson. Mangulusi badam mau dohoton di alai hamutong marsadani roha. Uloson ma. Ay kompar musiko siga do. Tabayar do par musikon.
mauliate mamang boru imana boy tarpasatami dihamu akka bapak nami lumubi naro sian uduran ni DPP manang naro siat luar daerah manang nasia Jakarta pe siap Bandung manang nasia dia pe nasutar guariame do nasia Medanon gomo sudai pasahaton nami tu hamu madok kata pani pulina tu amang boruta si majutak berek kamu nakingani ka namasa di bunga tahun pasatami huamu. Jadi mauliate matutu dihita saluhutna mauliate madihamu raja ni amang boru nami nunga hupasahat tami tu hamuna ulos na gajang tangyang nami tu amatta na martua di bata gajang mau muruna tu akaryakan manghuto di pasu-pasu amatta di bata hupasahat tami tong ulos na hapal matok pasu-pasu di bata dia kapasamo tapasaria di hamuna raja ni amang boru nami tu akka ari namangi huton ulos si torok rabu torok matutu pinopar ni amang boru nami saluhna ima si majutak si tolu sarene tuaka ari namang huton atok sasa ni solo may nasahat tu botea sahat tu tigaras nung ngahupa sa tami ulos tu hamuna raja ni among bulu sahat mahamuna tu banggabean sahat tu parhorasan jala toktong mahita di ramoti Tuhan ima doka nami jadi di hamu amak padde nami baik damang ma godak si tio laus padomu ma tu godang hasahatan Jadi sahak matu hula-hula dihamu raja tulang nami tabah dohot tulang nami si bolon raja nami raja bolon posma rohanai partikyanon ima songo jojo nami di pesta ni beremon jadi dihita namar hamarang kita lumawi ma Ketua DPP se-Indonesia asa jonjong isok kita jonjong kita ison isok kita jonjong hita namar hamarangi Ketua DPP Masuk Musai Sian Panitia Inti Jakarta Ketua DPP Hendrik Sihotang Boru Tabab Doho Saud Hitler Sihotang di boru nami si Jalo Parbuepir Rojo Hamu Tisot Doho boru Boru nami Tagalung si Jalo Parbuepir Joy Ketar Wilbertus Sihotang Doho Pendeta Hermanto Sihotang Inangi Boru Gitti Kakai Dr. Timotius boru Tubur nami Sibol si Jalo Tubur Sibolon. Parbuepir sok kamu Baru jadi nakina di jauh nami tu sojo isoma hita jong nahu gorahami tabasikop iya ala syarodo raji iya jong jolo madison Parjolo Ketua Satawi amang udah itu soko do dia ka inang udah baru tapa sok inang udah iya maruduk mamusera kiani non Bang Beni Haryanto doi kakak baru Tagalung Wilbertus Abang Beni Wilbertus Pendeta Hermanto karena deson Torson Timotius Tubur Sibolon asal iso kita marbaris
Jadi dos roha. Boru nami na di Medanon, sada ma perwakilan di son. Boru nami. Sahala kamu na baru. Oh ya, hama, boru sahala pe. Unang nama nomu dah, unang nama nomu. Sahala boru di son jonjong sahala. Perwakilan Asia Medan. Sahala di son jonjong. Iya. Naking urutan naking ketua Inon, Abang Benny, udah. Ah, udah. Dohot ketua. Dia Abang Syah Saud. Oh iya. Jadi marbaris me hita torsubudi dah, hita na nomu do, margacang do hita hubudi. Nama nomu do hita, barisan Yamata sabaris, Inata, menang na 2 baris di mana? 2 baris. 2 baris. Amata sabaris, Inata 2 sabaris. Menang na 2 baris. Ya, iu to kebudi dah. Oke. Opo salama boru ro tujulun. Ngah, tapahato, hula-hula ta tulang tangarade. Tulang tangarade, tapajolot inai, tapajolot. Boha raja nami raja balon. Dihamu raja tulang nami tapasi bolon. Di jauh-jauh nami di pesta ni Beremon. Nungarade rajai. Dihamu tulang nami tapasi bolon. Ngarade tulang, mau lihat madi Tuhan. Di hita suhu bolon, marga si hodang. Naking na hugorao naking. Asa jonjo kita di son. Sudah dah berbaris. Bolon nama nomu. Maju ini maju. Jadi bolon nama nomu isamamu. Baru nami nama nomu apalah ngato lu tahu kamu latihan menari, hampir nak jadi non. Saka muna. Baru nami. Iya. Pajolot inai, Jor hulu deh. Gabe tulang. Jadi dihita. Lumubi di hahaduli nami tabba. Hahani parhudul lade. Nah, baik mak. Parjulu mak. Jadi diamu. Tes. Ketua DPD Jambi Anton Marsoid. Ujulu jo babai Satabi Ketua DPD Jambi. Ketua DPD Jambi di Pangidorohan nami Asarojo Amang Tujulu. Anton Marsoid. Oke. Ketua DPD Jambi. Dihita pinoparo puta raja tabatua. Jadi di Pangidoro, ha? Nang rojo ni pinopar ya bang boruta si godangulu si hotang rak mai tai sunudur mangadopi jauh-jauh nasia. Rak do boru nami. Di Pangidoro, ha? Jadi di Pangidoro do sudi do hita na barisan na tuluon. Ikok kujulu do hita sepakat do hita i manomonomo ka hula-hulata. Na barisan na tuluon. Alasa mangarade hita. Jala sesuai nakin na utunjuk. Sepakat do hita i barisan ini semua ikorak do hita manomula hulata. Arade be hita kan? Gabe oras. Ungarade be hame amang baru. Mau lihat madihamur raja itu tulang nami tabasi bolon. Di parti kedapeng. Buang ngarade hita, Ngarade hita kedua. Dang dobe. Tulang tang ngarade anak king. Molot. Di hamuna na beris patulu honon. Upangido hami asarap kita tujulu manamunomu akatulakta. Olo. Jadi molo holan ono palak gohita manang 10 halak kurang sikop dope songonon. Tulang taong godang, tulang taong roda. Apalagi hita berena, ikut torodo hita marah bernasida. Dakola panitia. Oh, lagi kau panitia. Ada naking penari. Ima. Tato muto mutulang ta tabado sibulu. Mana tulang?
Romajo penari nakian sigale-gale. Marsoi Raja Tunggal orang kaya tua. Nga sampai sia samo sirot. Tak ekspor huson. Tak impor. Sigale-gale terlumua bitoku. Ay dia. Om matulan ta sia kijang. Usah kayon, sana mang. Terlumua bi. Cepat deh. Sigale-gale. Cepat. Ya cepat. Jadi Sigale-gale. ya cepat ya. Ya, kalian di tengah-tengah, baru kami di pinggir ya. Ya, kalian di tengah-tengah, baru kami di pinggir. Tes. Songonon. Sudi poparan ni si Raja Ulu, si Godang Ulu si Hotang. Hujulu hita. Jadi dah ngadong istilah ketua umum, ketua DPD, ketua dohot, ketua sektor. Namar goar marga si Hotang. Hujulu hita. Ya, Tujolo Mahita, Tujolo. Mantan sekretaris umum Syahotang Kota Medan, Tujolo. Indonesia, Tujolo. Godang Ulu si Hotang. Hujulu hita. Ketua DPD, bodoh sudah naroda siapa Indonesia bodoh jong. Ketua DPD seluruh Indonesia, boy rapi jong di son. Dos maroha. Oke, nggak ada seroha enggak. Nggak ada seberoha. Ade. Ale boleh dong dah penasi kau pasal kusok kita. Doa kau penasehat. Nggak boleh dah ngasih kau be. Ngasih kau be kita. Nggak ngasih kau be. Iya, mantap. Pasang-pasangan cocok. Iya, oke. Asai tidak tulang satabi. Buah-buah tu hita. Asai tidak tulang tak hita. Amang ketua nyawa nang baru tabak. Asai bereng dah. Kebetulan pasang-pasangan sudah. Oke, mantap. Amang pada nami nama lo. Di kami suhu bolon marga siot. Raja si Godang Ulu Siotang. Ima pesta bolon nami. Se Indonesia. Di nama nomor Raja Ima kami tulang nami tabak. Dosi bolon. Paho amang godang sobai sini. Hobai namang. Belok, iya pencar, penari belok terus, ya terus.